ลุงตาเป็นแม่เนี่ยนายกรำเกี่ยวเจมาได้มาไม่ติงกีกูมาราซัมนิวส์ปุ่งวังไงเดเลยสรีลังกาก็ได้แก่นายก็แก่ worst economic crisis ก็จารังกังตีต่อตัวระหังวังจังหลักจะบำเรย์แก่สรีลังกาก็ได้กู prime minister ปจีเนี่ยมาหินดาราจาปักษากันจูเซสรีลังกาก็ได้กูบอดี้เปย์ตัวจะบำเรย์ and third cabinet minister นายกรำเกี่ยวเจมาได้มาไม่แก่ปนุยกูตับมันเนี่ยไปโซคำไงเดเลยเซสรีลังกาก็ได้แก่นายสังเนี่ยมาราซัมปุ่มเนี่ย Daily Mirror เนี่ยAnoi haim nane chikai ra ilei danai kram ke ze kana kammai ge Sri Lanka ke de ge ze lang chum hang curfew ze mina ra meju lote pe mar hang de ga ber ze ka ga de lei plam ane mina chang si mena Sri Lanka ke de ge government du protest ze Sri Lanka ke de gur ze te pe president Gotabaya Rajapaksa du Sri Lanka ke de ge ze te be te ze bambe tabam gine lutun lo ze mina chang si mena ke ze bam de lei aipo economic crisis ze gna Sri Lanka ke de ge shortage of fuel hemi dui te lung rahanga di zai electricity mi ka babadu Sri Lanka ka dege pe bangam lakti zai Sri Lanka ka dege ka teu ka saktu pe mi hung sang za gawang di ze minami songa mene Sri Lanka ka dege penui ki solu ze Tamil Nadu pe me pang bia wangai de leize marasam pogai de lei zai Colombo Gazette News ne marasam poga besai suize Sri Lanka police ne Sri Lanka ka dege curfew hezimna rameze lote pe marhang dega berze kai gai pe mina ki mina phemak che mina chang si mina government do protest to zabam na ge mina high stroke za daime do ka bang ki ga kai la le je sale Pakistan ke dei gurze te pe president Arif Alvi ne zinai kram ke je ku chum tak mai ge National Assembly Pakistan ke dei gu body pe mra me wang rose sam ka ki be ki ge naka Pakistan ke dei gu prime minister to zabam pe Imran Khan nai pa gu government do no confidence motion opposition party ne Imran Khan party government pung zabam majority ngogu meibe heli rabeze samke mongweze Pakistan kadai gurze te pe president Arif Alvi ne National Assembly Pakistan kadai go body pe meram wang rose samka ki be ki ge aipo no confidence motion deuge hekira phemakche dissolve the ni delay Chige Pakistan kadai gu prime minister to zabam pe Imran Khan ne zinain tak ma ge haim na tai ga rangai ze Pakistan kadai ge election kchibe bamrai gulei ze sale zaina marasam poga besai suize Pakistan State for Information and Broadcasting Minister Farooq Habib ne sa ze election kchibe ze tingna mi pui rex kui chang ma page bamrai gulei ze sale Mizoram government ne danai kram ke ze kana kammai ge hindi chibe kai ze Mizoram kadai ge nai ka ke lama kadai ge ne ka bagra me zai ka bagdim lube mere me pungut se heli de te rohange phema ku lei je sale palam ane hanai ka ke Mizoram ke de ke Africa swine fevers Africa ke de ke ne ka bagrarit pepe Mizoram ke de ke ka bagramen roze chai lu buchang ai me lome ke de ke ne ka bagrame pungut se ka bagdim lu be pungu pe mere me heli de te rohange phulak te lei je Mizoram government ne sam kam gai de lei anui hai menane chi ga rai lei Mizoram government ne hanai kum ting kum chang na jang kai ka no ke ziket mai ke lome ke de ke ne ka bagrame zai ka bagu mere me dim lube li de te rahange pheugai de lekane hekeuzi ek no chang bachang Africa swine fevers Africa ke de ne ka bagrarit pepe Mizoram ke de peturaize Mizoram government ne ka talei ne nam kham re ni de lei Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ne zinai kram keuzi ka chum tak ma ge sa Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Assam ke de kram ke zing ka te set ma ge kewang ze kachi dabe cancer hospital Assam Medical College na hospital Dibrugarh ke le karang kyawangu leize sale Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ne marasam pogame tange rangaize Prime Minister Narendra Modi ne Cancer Hospital Assam Medical College na hospital Dibrugarh ke kram ke zing kate set mage lepet kai gu leizai kado be Cancer Hospital serok tu Prime Minister Narendra Modi ne Assam ke dega virtually online ge lepet kai gu leizai Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne kachi da be Cancer Hospital te set teletura rahange tu sumgai be tu gu leize sale Assam ke dege rahang na poine lesi ki skuye ke pe bizine ankurit kamar karne pichop kachibe censured enable sus apo pichop se mik ngomak pana kaize censured pnuim fiki terpege moge gigai magra apo pichop kachibe ne rang to gabe pichop kachibe teloipet kaidalei Ankurit Karmarkar je Lesiki Skui Roland Memorial High School Karimjang District Assam ge Lesiki teiz bampe delei Ankurit Karmarkar apo censured smart sus katlepet kaipena saze pana apo pichop kachibe katlepet kaibeze hemik ngomang me telung rahangge katlebe ko leize sale zai Ankurit Karmarkar ne saze apo pichop hemik ngomak mena kaize magira te de zai apo pichop ne pakon ropet se hemik ngomak pe seluze kasyabe tingchi rahang
ตลอดเป็ดไกเลยจะสเล Ministry of Health ใน Family Welfare ใน National Vaccination Drive กุมารสัมปกบสายสุยเซอินเดียก็ได้แก่ COVID-19 เรื่อง COVID seal ใน COVID sin เรื่องเบดโดสในปักนาเบดโดสกับการนิมเรียกปลาในตัวเซครูให้เกิดเรียกเตเสร็จมาได้ลักเรียกสนาซีมาดูกับการเลยจะสเลใจในจินายกรำเกี่ยวกับจุ่มตักมาแก่อินเดียก็ได้แก่ COVID-19 เรื่องเบดโดสในปักนาเบดโดส COVID seal ใน COVID sin กับการนิมเรียกปลาในตัวเซลักนาจังเรียกเตเสร็จมาได้มาดูกับการเลยจะ Union Health Ministry ในปกุทวิตเตอร์สกัดทวีตตัวไงเดเลยไอ้กันนะนำมากูมาราซัมนิวส์ก็ลอยกันเดเลยปีกายสังกิงกันนี่มาเลยอินดูตัวเดเลย